Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Tunatafuta sikiliza neno la Mungu. Takushauria acha fujo. Vraiment tujikaze sana, tutulie, tusikie mtumishi wa Mungu anatafuta sema nini. Wale ambao tulikuwa naye ile siku alikuwa hapa, tulibarikiwa na njoo maana na kutangazia tulia ili upate kubarikiwa na watoto wengine wa Mungu. Njoo maana tutamwalika mchungaji wetu Papa Emmanuel atakaribia hapa mbele, tukipiga makofi mengi sana. Karibu sana, karibu sana. Bwana asifiwe. Bila shaka ninafurahi sana kusimama hapa tena. Hakuna siku mingi zilipita nilikuwa hapa, na sasa kwa kuwa nilipewa kibali ya kupendwa hapa, alafu tena ninafika, ni dalili ya kwamba nitakuwa mshiriki wa hapa sana. Ninafurahi sana na washukuru na ninawapenda. Jamaa langu litoa salamu na kanisa langu litoa salamu. Mupokee salamu za wapendwa wenu. Sasa kugombana na wakati wetu unaosalia, twende haraka katika Warumi 13:13. Waraka wa Warumi 13:13. Tunasoma kwa jina la Yesu. Waroma 13:13. Kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu. Mithali 14:13. Mithali 14:13. Moyo ulio mzima ni uhai wa mwili, bali husuda ni ubovu wa mifupa. Wimbo ulio bora 2:15. Wimbo ulio bora 2:15. Kawaida nasemaka verse mara 3 sababu najua kama usikina kwaka nguvu. Lakini hata kama ufuate, si lazima ufungue Biblia, tega masikio. Wimbo ulio bora 2:15. Tukamatie mbweha, wale mbweha wadogo waharibio mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua. Kwa mgeni ambaye ni mara kwanza ananiona, naitwa Baisenge Emmanuel. Niko Gisenyi, Rwanda. Nilipendelea kuacha madaraka niombe kustaafu, kukamata pension. Sasa nilipendelea nimalizie katika uinjilisti, maana nilianziaka muinjilisti na ninafurahi sana kwa muinjilisti leo. Afu kabisa naalikwa, naitwa huku na kule, alafu na pengine taratibu zinagongana. Nikipatikana kuitwa na shukuru. Nikipata wakati kidogo pose, minafurahi na ikala mukanisa yangu naongozewa kama Mkristo. Alafu mwalimu moya alikuwa na wanafunzi 12. Ukisema 12, ukitaka unasema 20, ni Kiswahili yetu yote ile. Akataka kuwapa somo, akamwambia watoto yangu kila mtu aenda niletee tomate 12.
Lakini mushikie, si mwai class, mwai masomo, si kila mtu anakuwa na barafiki na anakuwa na baadui. Sa vile mwai kanisa, si kuko benye banapendanaka na benye banachukianaka. Habakosake. Sasa mwalimu akaambia watoto aseme kila mtoto aletee tomate 20. Mwa ile 20 ukakwamo na adui moya mwa hii class, utiemo tomati moya ya kuoza. Ukakuwa na wanafunzi, ukakuwa na waadui 2, utiemo tomate 2 za kuoza. Utakuna angalia hesabu ya wenye waadui yako, ndiyo unatia tomate za kuoza, zingine za mzuri. Watoto hawakuwa nini, wakaenda wakaleta matomate. Inaonekana kweli kuko watoto walikuwa na tomate, habana waadui, wakakuwa na tomate za mzuri. Na wengine walikuwa na waadui wa mingi, wakatia tomate za mingi. Na mwenye alikuwa na adui moya alitia tomate lumwa tu wa kuosha. Sasa mwalimu akawaambia nini? Mulisha zileta zile tomate? Ndiyo. Muzichunge, nitawaambia siku ya kunipa hazo. Watoto wakachunga matomate sasa. Bala mwenye alikuwa na lutomati lwa kuosha luliambukiza za mzima. Mwenye alikuwa kana vya mingi vya kuoza aliteseka. Mwalimu, mbona tomati zangu zinaniozea, zinanuka, nifanye? Mvumilie. Mwisho alisema muniletee tomati hapa. Mwenye hakuwa na chuki na mtu, alikuwa na tomati zake mzuri ziko pale. Mwenye alikuwa na chuki, zilikuwa zinaharibika. Mimi nataka sema nini pale? Hii verse yenye tunasoma hapa ndani ya Waroma, banataya mazambi mingi zenye tunafanyaka, lakini kwa bahati mingi tushaziacha. Banasema kama tunaenda katika nuru ya mchana, tushilinde ulafi, tushilinde ulevi, tushilinde ufisadi. Ufisadi ni Kiswahili kia este. Ukiswahili ketu tu hapa unaweza kutana Biblia ingine yasema uzinzi na uasherati na ugomvi na wivu. Hivi bizambi munabisikia vile biko hapa, kwa bizambi bizito na kuko zingine hazina buzito. Sasa hii safari ya kwenda mbingu, kama munafika hapo, watoto wa Mungu, munafika kusudi mupate msaada wa kiroho, kuweza kurekebisha maisha yako, uwe mtu anayeenea, anayefaa. Waimbaji wanasimama hapa, nyimbo zao pengine ni sifa kwa Mungu, tushangilie, lakini pengine ni ujumbe inatufikia. Matendo yote yanatendeka hapa yanatusaidia kutuhimiza katika safari ya kwenda mbingu. Nami leo nimeteuliwa hapa nisimame niseme neno, niwaambie nini tunahitaji kufanya kusudi tuenee na tukamilike katika safari ya mbingu. Sasa watu wa Mungu, kuko zambi zenye tunafanyaka na tunatengwa, zinajulikana. Kama tulikuwa waimbaji, wanatusimamisha. Kama nilikuwa mhubiri, wananisimamisha nisihubiri. Nililewa, niligombana
nilizini, niliiba, nilisema bongo. Isipokuwa mabongo nayo tunatoleraka. Kutenga mtu wa bongo, tunatenga ndio bazinifu na walevi sana sana, lakini wengine inakuwa nguvu kuwatenga. Lakini bilote ni bizambi vyenye bikitendeka binajulikanaka, nasema alifanya hivi na hivi. Leo nataka niseme juu ya zambi moja ambayo tunaizarau. Zambi moja ye tunazarau na japo ni mbaya sana. Ni ile wanasema kumwisho pale, aseme tuache ulevi, tuache na wivu. Ukakuwa na wivu, hakuna mtu atakutenga. Ukakuwa na wivu, atakupa mikro unahubiri, na unaweza tabiri, unaweza jazwa na roho. Kutenga, nani watamuona kama alifanya wivu? Wandugu wapenzi, leo nataka tuseme juu ya wivu. Zambi mbaya. Andiko la Mizali linasema ile zambi ni kama kuoza mifupani. Alafu Sulemani ndiye anasema mtukamatie mbweha wadogo, wale wanaoharibu mizabibu. Hapa kunapaswa kuwa watu walishalima. Hapa mwingine humo mnalimaka ndio mubichwa, lakini kuko watu walishalima na majembe. Kuko hapo hata kwa watu walilimaka. Na kama hukulimaka lakini unaiwa mashamba unaziua. Ni bachache hapa, ba mingi tu ni watu ya muvile. Mimi nililima sana maisha yangu yote, mingi nililimaka. Vya kulima mimi na bijuu. Sasa kule kumashamba kuna kwa sharibu balimaji wanakutana naye. Mbuzi zinaingia mshambake zinamkulia mimea. Ngombe zinaingia zinamkulia mimea. Huko makiroche tulikuwa sasa tunagombana na bigushu. Muna bigushu bibambwe. Binaingia mu mihindi binakula. Mwanaume akakuwa bifukuza binakimbia, mwanamke akakuwa binamuzarau. Binaoneka banamuki. Mama kusuda bifukuzi naomba vale koti na pantalo na chapeau. Njo binakimbia. Ni binyama bishenzi sana. Sasa kile kinyama cha kabambi wakati kilingia kushamba, manamu unajua tuna mtu kombale fulani, mbuzi zinaingia mshambako, unakimbia unazifukuza. Lakini kuko tungine tunyama tunaharibisha mimea, ni panya. Kama ni panya au kachimba bulongo njiri ingia mshambako, mure chini chini mumijiji, utajuaga na nini? Utajuaga na nini? Mimi nilishi Beni huku walikuwa nalima mpunga sana. Mpunga inakuwa na jaribu kubwa kuchunga ndege. Majaribu ya kulima mpunga mko na kule mchele ile mko mnaikula kula, ukitaka kusema mchele useme wali binakuona uko na ikula kula, lakini ujue kama kuilima haiko nguvu sana kuichunga. Inagombanisha kama mabibi na babwana na bapastere, niliona banajaribiwa juu ya mpunga, banashindwa kwenda muibada juu ya kuchunga ndege. Ndege shinda natupa. Sasa mwaile kutupa, kuna kwa katundege ya akili, tundege ya maele, tuna rampe chini chini.
iko pale kwa nilichomea muhindi, anaona hazilisha enda zote. Twa kidogo tunaingia, tunakula mpunga. Tule tuvitu tudogo tule ni tupepo. Na mumazambi kuko tuzambi twa mubaya kushinda bizambi vikubwa. Tule tuzambi tudogo tunamaliza watumishi wa Mungu, tunamaliza mapastere, tunamaliza waombaji, waimbaji usiseme, bamama mumeokoka. Mishi bayo amuniwe byenye mino na kwetu kule Rwanda, byenye mino na ku njo mino waza binakuwa na hapa. Jua nini? Yesu ni moya na mwanadamu ni moya na shetani ni huyu. Byenye nilionaka huku na kule, byenye nilionaka Uganda, byenye nilionaka Bukavu huku, byenye nilionaka na Rwanda, na hapa ninapaswa kuwa. Nilifanya mariage 86 pale ba missionnaire bakaniletea motogari nende Beni, minenda ongoza ekole biblique kule. Nilikuwa maskini, sina mwaye kabisa. Nilifanya mariage ni kwa ishara tu, kanisa linanisaidia na mariage yangu ni maneno marefu. Kisha mimi namaliza pale, mimi naona ba missionnaire tulikuwa tukenda ba missionnaire hapa mu 86 banakuya banaita motogari ku mulango, ase nipakize vitu yangu yote. Vitu gani? Niko na kamatela kapata hapa na kasakoshi moya vitabu na kasakoshi moya ya manguo, na mwanamke naye nilioa bila kutoa mali, habakunipa vitu yote. Sasa nyewe vile balunga leo mnaenda, mimi sipata mwanamke vile. Na tatu tusakoshi yangu mimi naenda kula mara moya, kisha mwaka moya nisha zala, nikakuwa na neema ya kupendwa. Batu ya Mungu bananipenda. Nikakutanaka kule familia moja batu ya Bukavu, ile familia kanipenda sana, bakanikuia bazazi. Sasa bakanaambia, bibi yako wakati utasikia mimbi naanza luma, usikawie naye utaniletea kai. Na mimi vile nifanyaka, nikapeleka mtoto wa batu, ndio huyu mtu wenu. Sasa kesho mimi naenda ona, barisha mupeleka kwa hospitali, bana mulalisha mwele klinike ya VIP ile abatajiri. Na mimi peke za mimi nafika, mimi nashangala. Bibi yangu jana lala mwa hospitali ya hivi. Mimi nasema Mungu wangu marei. Mimi nasema Mungu asifiwe. Basi kuokoka ni bien. Watu ya Mungu banawasaidianaka, kama skini nako kanakura fieri. Lakini sasa sikakwa jaribu kwa mama ya mukanisa venye habaya lalaka fasi ya vile na biko na mamwaye. Ase ona huyu naye munajitiatia sikakwa jaribu. Sasa mtu atanipa nikatale, sunaniua bure na wivu yako. Kumepita miaka nadhani sawa 8 hivi, niligonjwaka sana. Mumeshangu ndio mara kwanza nilikuwa nimegonjwa sana. Wakati nilienda wakanipeleka mu hospitali Kigali, msiashika wenyewe banafika banayo siashika, nikafika pale. Sasa wakati ninaenda ingia mkitanda, najikuta nimeingia kusale tena ya bei kali sana.
Mimi na bibi yangu, mimi nafika hapa. Anasema fulani ndio alisema tusikupeleke fasi nyingine, tukulete hapa. Ule fulani haiko Mkristo. Ule fulani banduku ni rafiki ya bibi yangu. Kwa neema ya Mungu alipendanaka, asenja nimwambia umutie mu prive ndalipaka. Kisha sasa mimi najiralia mwele chumba. Kukakuwa mtu mwa wa familia yangu watajiri sana. Sari fika akasema mlikuya fasi ya hivi. Aseje ila kaenda haacha tamili fra. Akajenda hakupana tamili. Bandugu, sasa nikatale. Mtu alifanyia mzuri nikatale. Mungu wangu. Najua mama moya mumakanisa zetu fasi fulani sitapaseni. Alitoka kumapori anakuya mumungini. Ni ba maskini walikuwa tafutisha. Vile watu wanakuya tu kutafutisha maisha. Ule mama anajitoaka sana kukazi za kanisa. Yenja anakoropaka, yenja anaranje, yenja anafanya, alijajitoa, yena watoto yake banafanyaka sana kwa jinsi sebote tunasema Sasa juu ya hili iko mkanyumba kakupanga kaburebure kabisa. La kule mama Mungu alishamubariki. Kila dimanche ndio kwa Mungu anavala nguo mpya. Kila dimanche nguo mpya. Hivi na mimi nasimama ule mama para alishonesha. Wabatu lakini mwenye anamvalishaka satu ya muyu waka, lakini Mungu amubariki. Juna watoto yake nao anavalishaka bien. Babatu habana mwaye ni bakutafutisha. Sasa mama mwenye alimupaka muma bya kwanza kanza siku akamuchambaka. Wewe ulikuwa kwai. Mimi ndio ninakufanya kai. Mama urakaenda kalia. Sasa wakati alilia Mungu akaongeza mingi. Ule mwenye alimuchambaka anaona sasa zinaendelea mingi, anageuza maneno. Huyu mwanamke kila siku yenyana alishonesha, anapendaka jipitishe mukanisa. Mukazi zenyana fanyaka huko amo vile sawa ya ule baba kusimama pale kuleta vitungu kuikalisha watu ile na sasa sana fanya ile asema nake iko anaonyesha nguo. Yeye nataka tuonyeshe nguo. Wivu haina haki. Wivu haina unakosa wivu dawa yake ni nini? Watu wanamsikia tu wivu. Kuliko ubariki Mungu mwanafanyaga miujiza vile unasikia wivu. Basi wivu hii ni kizambi kia mubaya. Kibaya yake hakionekanake kwa macho. Ni kambweha kadogo kanengiaka mumizizi ya kanisa, kanaharibu. Sasa unakutanaka watu wanasikia wivu sababu mtu iko na mali, asema amejenga, asema amepata butike, ameuza parcele, asema mtu alifanikiwa, watu wanalumwa. Unakutana mtu asema alizaa watoto, watu wanaumia. Unakutana mtu anapata fiancé, batata ndio wanakuwa na ile jaribu sana. Amempenda juu ya nini? Na vile vimachafu. Ukiana ule tunda aliona
bafiance. Mungu we. Na ba mama na baseme muzikangwe hawa bamonake Mungu. Wivu inatokea pale. Huko mwingine Mungu anapatiaka success. Ni muimbaji mukanisa anayeimba sana. Na pia gitari sana. Ni kompositeur wa manyimbo, watu wanamchukilia ile. Kuko mtu anahubiri akaba anamchukia juu ya kuhubiri. Kuko mtu mawivu hazikosake sababu. Mtu ndana sibasi bampigie mikono, bakampigia mikono, problemi kwa wapi? Kama anajitapa tumuonye. Lakini kama hakujitapa, basi bakamutapa, afanye nini? Success inaleta majaribu sana mkanisa. Muane 79-80 nilipiga gitare mkanisa. Nikashukuru kuona haikukua karama yangu. Una gitare inakuwa kama success. Sasa kwa ile wakati gitari zilikuwa napigwa hapa kwa ofisi na kusepse tu kwa mimi na yu na Bukavu Kadutu. Kisha nilikuwa Kiroche na mimi sasa juu nilikuwa naimba hapa Mkorea la Pentecote, banapiga gitari, mimi naona mimi nagusagusha nikaenda Kiroche, wakaleta gitari pale, mimi akanaosho nikadevelope nikajifunza kisha nikapiga gitari. Mungu Baba balikuwa na tuinvite, banaandika kubarua se tunaalika korale Amani na gitari. Kubarua banaandika vile. Bapiga muziki bote leo kama biko na success, tulishamaliza success zote. Sendo tulizikulaka gitari. Lakini shakaona vita yenyewe na kwa katikati ya bapiga gitari. Mungu Baba. Muta anapika solo yake, naona huyu alishajivuna, mimi yako kumshinda, makonfli. Nilionaka tunafanya makonsere batu ba musicien, anatoka pale ku podium, anagusa fasi tu paka angrenaje na nyonga kidogo, gitari na poteza reglage yake. Jua nini? Juu ya wivu. Hii korali na imbaka mzuri juu ya ule gitariste wao. Mungu vita mubaimbaji, Mungu abalinde nyewe bisibafikake. Lakini tulishaona bya mingi bya wivu. Mungu wivu. Success. Mtu alipata karama yake, mtu anakuwa na karama, watu wanamchukia juu karama. Mungu wangu, bakakupa sape, utaikatala juu ya nini? Una kama nisakona mwa kanisa yetu ya ADPR, watu wanaogopa kushukuru juu ya wivu. Akashukuru wanasema alikuwa jitapa. Unasema benye Mungu alifanya, conclusion alikuwa jitapa. Nishona lule watu wanaogopa kushukuru. Wako na shukuru kimoyo. Jua nini? Jua watu ya wivu. Sasa wivu ni kizambi cha mbaya Kenya seme kiko saa kuoza mifupani. Zambi ya wivu kibaya yake, kibaya kikubwa ile zambi haizali wake yo peke, iko na ndugu yake mwenyewe anakwaka pamoja tu hivi, jinake chuki. Habachanaki wivu
pale pale kwenye iko na chuki anakuyaka. Sasa kwenye ni kia mubaya, kwenye kinakuwa cha mubaya, kinachokeshaka mwenyacho. We mwenye wivu, wengi unatesekaka. Mwenye unasikilia wivu hana shida. Mwandishi mali sema, mtu wa wivu ni sawa mtu anachukia mtu kisha anakunywa bulozi kusudi ule mtu akufa. Mina bukunywa kusudi akufa. Ile zambi iko sawa kukamata kimajiwe, unakitia mushako do, unakuna tembea nako. Ukuna wana na kisako do yako, kilijiwe kia kabambi, kuna wana nacho. Jwe nachukia mutu, ukachukia mutu, uko sawa unabeba kilijiwe kumugongo wako. Wengi utateseka tu. Njo maana ni kizambi cha mubaya. Mwenyewe anachukia hana habari, bako na kusengea sengea. No. Wewe watu hubiyuwe, bana kuikalia, bana kusema. Na kama kuko mulozi kudunia, anaanzaka njo muwivu. Ile njina zalaka bulozi. Simunasaka ni kizambi kia mubaya bandu. Kananza pole pole sawa moto. Unia moto unaweza wakisha kamushari alimete tu hivi ka. Kale njo munafanya munabembeleza hivi pole pole. Katawakisha mbabula au furu au mulima inalungula. Yaani kanaanza pole pole kisha kanakomala. Wivu ni kitu mubaya. Sasa kuko matunda ya ule wivu na chuki, wanazalaka matunda. Matunda abacha nibambie hayo. Matunda yabo ni bongo, kusingiziana. Kama unachukia mutu na kukreye mabongo juu yake, binakuwaka. Na kuaziana mubaya na inakuwaka. Na ni tunda la wivu. Anavala ile nguo sisi nikale ba mamandu wanakuwa na majina ya manguo siwe kama yaye. Hata nisiperi wake sasa ni ile ya nani ya mwana biovira mwana bistemaka. Unaintenigre kuna zaraulisha sana. Nadhani kale kanani kama ni yangu ni yenye bali mupa. Sini ule na mwenye tunayua kama unaziona si yenye mupa. Hata kama limupa baya ma, kama aliuza, kama alipewa, wivu inakusemesha vya vile. Inaacha watu wanawaziana. Wivu inakuwa kinatega mtu masiku donc wivu inafanya mtu awazie mtu na amutamanie vya mubaya kule mbele. Atiko na zarazara sidi bafie tu. Siba tamuku yako pale bakahaba. Unasikia vya vile tu bana. Sidi bigarso tu. Hana tafi. Hata valaka nguo ya hata kulaka mali. Muta anataji konsolevi.
viwivu vinakrea kabi maneno unakuta vinakuwa tu pale. Anajivuna na nyumba amupsi na mitetemeko sinaweza kuyatu inaiangusha. Atatuambia nini huyu? Atatuambia ni sanenda kuzimu. Mtu kwa na kufani watafuta maisha yake sana ifika kwa sana enda kuzimu. Ukakutana ba mingi banasema vitu ya kweli kwa azia wengine sema nenda kuzimu. Maana ni watu ya wivu. Tena kibaya ya wivu inakuwaka na tunda ya bunafiki. Bunafiki. Mtu kwa na kuchekea. Dada, kaka ye. Tonto, tantine, aye wan. Unapendeza. Unapendeza di. Mungu we. Nani alikushoneaka? Uliendaka. Asuri unaanza kenda Dubai. Mungu we. Mungu ni wabye kabisa. Unazana asebiko nasema kweli. Mungu we. Mungu we. Hapa kwetu sasa walituonyesha wapasteri wanaenda ombea wakabasimamisha mbele. Sasa munayua kute mtu wakamusimamisha mbele hakosake hitilafu, hakosake kasoro. Tunakuwa tunabayua huyu unjo walichagua, unjo waliona, unyo. Kisha lakini saa wanamusimamisha tu pale mbele, watu wanapiga mikono. Sasa nashangala nao, vinaona wanapiga mikono na wanasema nakuwa pastere. Jua napiga mikono, unafurahi. Nilishangalaka kabisa. Mina bajongera mina unafurahi jo. Mimi Mungu alikuwa ananiambiaka. Mungu atali kuambiaka. Wanapiga mikono hapa, unazana wanakupenda. Ungewe wanakusema semaka, ungerukaruka. Amwe kama na Yesu bali mutandikiaga mitende na manguo pale kesho yake si ndio alisema asulubiwa si bale banafiki. Mutaka kuchekea unacheka, lakini uteka shambure maa kusema eski anacheka vya kweli au vya bongo. Jua haba watu atuweke. Mungu alishatuficha roho za watu. Tungea vya muroho. Mungu alifanya bien. Bandugu watoto ya wivu ni ba mingi sana, sitawasema bote, lakini ninashangalaka sami naona na nabii wa wivu anatabiri wivu. Bie. Mungu aliniambia, Mungu alinionyesha. Kumbe ni juu ya wivu. Haiko hata Mungu alisema, ni kiwivu njo kilisema. Mtu anatabiri juu ya wivu. Wanangu na mimi Bwana nakatala hii. Utaona, utapata mapigo. Juu ya nini? Wivu. Sasa acha nimalize, lakini kwambie kama mtu wa wivu siku zote anamalizaka mbaya. Utateseka, mwisho utamalizaka mbaya. Tosha chuki ndani yako. Kama unapinga, angalia Yosefu na bandugu wake. Wanamusikilia wivu jua wake anampendaka. Paka wanaenda muuzisha. Kisha batenda alisha kuwa premier ministre. Bana shangala. Lakini wendu uone vile
Daudi na Sauli. Sauli nasikia Daudi wivu. Na vile vile ndone Danieli katika nchi ya Upersia wakati wa mfalme Dario, banamchukia, bana kreye amri ya kuabudu mfalme kusudi wamutupe mtundu la simba. Bale bote benye chuki njo benye balikuliwaka na simba. Danieli wabatu aliponaka, chuki takuua, chuki takutesa, chuki takumalizisha mubaya. Musa alikuwa na bandugu wake bawili bakubwa yake, Miriamu na Haruni. Musa alikuwa na tabia, alikuwa unayaba watu yote ba mu Biblia balikuwa tusawasie na mabuzaifu yabo. Na mabuze hata munabasomaka pale seme ba Musa, ba Danieli, ba Yoshua, ba nani, ba Abrahamu, bale bote walikuwa sawasie na mazaifu yabo. Kwanza Musa angekuwa pastere yenu hamunge muitikaka. Alikuwa yesema, uimagine mimi nakuya niseme mkiswahili hapa kisha bani tafsiri. Unonile defo. Musa alikuwa yesema, alikuwa na kigugumizi. Jina langu Musa. Kisha Haruna na tafsiri aseme, amesema jina yake Musa. Tumwa. Aseme ametumwa na Mungu. Ndio vile Musa alikuwa anasema. Mchungaji na kwa vile anakuja hapa anasema jambo. Mtu akikugumizi mwaiko umu wa ndugu ajikaze. Haiko kumupatisha hani, ni maumbile. Kila mtu anaona bulema yake. Na mimi niko na yangu bulema. Na mwingine uko na yake. Ule alipata yake vile. Pardon, mtu asikwazike kwa hili. Lakini kunapa mfano ya Musa vile alikuwaka. Nani angependa wa vile? Kisha bandugu yake banamshengenya. Ase lakini huyu tunjo Mungu alionaka tu akutumikisha. Na ungekuwaka na usi ungeapuye pale. Na ungeapuye tu ule ndo aliona huko. Lakini ule tu ndo aliona. Mungu anachagua vile anataka. Wabata alikatalaka, Mungu akainsiste. Sasa fanye nini? Mungu anatumikisha kila mtu vile anapenda. Na mko mnapunguza kusengenyana na kusema. Baka kuleta hapo uongozi kanisa. Wewe ndio utakuwa malaika. Ukaenda bakutia uongozi ile korale, watu watakupenda. Yesu mbona ndio mnaitikaka nyie wote? Bali mupendaka wote. Bakamushengenya, Mungu akashirika. Kabapika. Sasa mtumishi wangu ule kile kibubu changu mimi nakiyua. Wengine ndakuwa nasema na nyie kumifano. Yeye uso kwa uso. Hakusomaka maafu. Ba Petro alisomaka ya wapi? Na mfupi na basi alijipenda kwa mfupi. Naye ni mwembamba. Wivu. Ningali naongoza
Mwele wakati ya corona nilikuwa na pastor makagonjwa. Vimagonjwa hii magonjwa vya hypertension vikamuregeza kabisa wakati ya corona. Lakini njo pastor tulikuwa naye tena tajiri. Mubaraza yetu yenje alikuwa na mwae mingi. Bali maji mwa bakubwa kule ba mabirai. Sasa tunatoka mu corona, unaanza chomoka jusi ya corona mu Rwanda pale ilitukandamiza kabisa. Muna biyua vile tulikuwa mu manyumba siye ya makweli kweli. Kisha sasa tunatoka diakoni maana aone pastor shapunguka. Ase pastor kuku zimekuishamo. Munakufa. Kumbe tunakulaka kukanisa, pengine kwa nasikia wivu. Sasa tuliache basi. Tusikwe na kula. Ai Mungu, wivu. Asi ni makuku. Kama na unasikia wivu alicha vrema, minazani kabisa kama unaona kwa banaikala kuya na weye tutabikula hako. Kuliko kubaki unatesete, unakuna pende na ukule unakatala kisha unakree mawazo mubaya. Tunakulaka na kwetu. Na kwetu tunakulaka. Haiko tu vya kukanisa ndio vinatuweka. Amen. Wivu. Mungu asamee watu kabisa. Wivu ni kizambi kibaya kenye niongeze niseme. Kinafichama nitumbwea tudogo tunafichama mumimea. Tunakuwa na katia chini. Hatutayuwaka. Ule mwenyune ikala naye huwezi wabieko muroho yake. Huweze yuwa. Mungu angetusaidia bandugu. Tukwe na roho zenye zinapambanuka. Mungu nilikawia, Mungu anisamee. Sasa zishaenda basi. Nilipitiwa kabisa, munisamee. Tumalize, lakini nitake niwaambie kama kushinda uwivu, ujikaze upende watu yote na ubiombee Mungu. Kama kuko mtu mwenye hatuseme kukritike, kuko kugairi watu, ase huyu mtu anakulakulaka na anaekwa na anajipakala chakula kukinywa, huyu mtu anasema mingi. Unaweza na kubimwambia ila hayakuwa mubaya. Ni kiwivu chenye kinakuyaka chini na kisha kinazala chuki. Kiru kuna kiombea Mungu kona kinataka kukosesha, uambie Mungu akusamee na akupe roho ya kupenda. Upende watu wote. Na kisha uongeze kwa kitu ingine moya, ujue batu yote habatakuwaka sawasawa. Kuko bafupi na barefu, bekunda na beushi, ba Europe na muafrike, ba masomo na banyaga kusomaka. Kuko ba maskini na batajiri, ba kutembea na miguru na wengine watembea na kinga, na wengine watembea na moto, wengine watembea na avyo. Bitakuwaka siku yote. Heureusement Mungu ni wabie, anenda na robesha kila mtu kwa wakati yake, na wana kubadilishia, na wana kupatia promotion, anakufanyia bien. Hakuna mwari zaliwaka na vitu. Tunakuweka sisi wetu tuko buchi. Sasa tunafika mwa hii maisha, Mungu anagawa vile anataka, ukapata neema na wewe unafikiwa na unashukuru Mungu. Unasema Mungu amenikumbuka. Ukajitia wivu binakuona.
Kama mwenzako anaolewa, tulia na wewe, siku yako itafikaka. Hapana kukreye kusema sema, sanaweza enda na hata zalaka. Si ndaole. Bunyumba patakuwa na mupiga piga. Utakreye maneno, utateseka bure. Wewe ndio utachichokesha. Mungu atusaidie bandugu. Mungu atusaidie. Ninawapa devoir. Kila mtu temwe wa roho yake. Kama uko na lutomate mwali unaoza, weye utakuozesha we wote. Ile tomati mwa itaharibisha vingine. Hatuko na karama kuimba na itaharibika. Jere wivu. Hata uko na karama gani, yote itaharibishwa na ile wivu. Mungu atuponye. Msimame tuombe. Karo mchungaji kutuombea. Yesu mwenye upole, mwenye aliyeziva moyoni, nimepata huru kwa Yesu Mwokozi, lilikufa msalabani, dhambi zimetundikwa msalabani, alipotoa Mwokozi, alizarauliwa na patanishe na Mungu, alizarauliwa na kukataliwa, tupatanishe na Mungu. Kila mtu ajiangalie, ujione wepeke. Wivu iko mbweha kadogo kadogo, lakini uko na kunywa sumu na waza ule mwenyewe unasikilia wivu ndio atakufa, kumbe uko unajua wepeke. Ambia Mungu niondole wivu. Ambia Mungu akuondole wivu. Kwa nini wivu ya huduma ya mwenzako? Kwa nini wivu ya mali ya mwenzako, ya watoto, baraka mwenzako? Mwambie Bwana unisamehe. Hii ni message yenye kila mtu amejisikilia. Waingereza wanasema ni no comment, hakuna commentaire. Kila mtu amejisikilia, na mimi nimejisikilia commentaire yangu, na mwingine amejisikilia gisi Roho anamzungumzia. Ujieleze tu mbele ya Mungu. Lakini wivu itakumaliza. Wivu itakubeba na karama. Wivu utaenda jitundika sawa Yuda, utakufa. Mwambie Bwana uniondolee wivu, unifundishe kupenda ndugu yangu, unifundishe kupenda jirani yangu, unifundishe kupenda watu fulani, unifundishe. Tuombe Mungu shebote, tuombe Mungu, na kisha tutalika mchungaji Baisenga atarudia hapa kutuombea. Kila mtu ajiombee, kila mtu ajiombee, na tutalika mjumbe wetu kufika kutuombea. Asante Yesu kwa ujumbe. Utusaidie. Kanisa lako naleta mikononi mwako. Ondoa wivu. Ondoa wivu kwa mtumishi. Ondoa wivu kwa mhuduma. Ondoa wivu kwa unabii. Ondoa wivu kwa upastor, kwa mwimbaji, kwa Mkristo. Utuondole wivu. Utupatie upendo. Tupatie upendo kamilifu Bwana. Asante kwa neno lako. Utakase mkutano mzima. Kila mwenye amejitambua, msamehe na msafishe na kumondolea hilo dhambi la wivu. Utusaidie tupendane Bwana, kwa jina la Yesu. Bwana usikie kuomba kwetu.
mbele yako katika kanisa hili tumesimama. Ponya roho za watu, rehemu watu vile, na usaidie watu kugeuka kwa nguvu zako, kwa nguvu za damu ya Yesu, kwa nguvu za uwezo wa Injili. Bwana, utende kazi na usamehe watu na kuwaponya na kuwasaidia kwa jina la Yesu.